anak ngerokok, anak ngomong cium. Hah? Di mana? Di Nambok. Mana sok nginum ciu di Nambo? Pantes. Ada rokok Pak 2 kali. Oh, kusari bere rokona. Jajan. Oh, terus nginum ciu pernah? Oh, pernah Pak 3 kali. Mana bohong. Bener Pak, pakai autan. Oh, terus mana pernah Ya nginum? kita kan Pak. Yes lagi minum. Ah, terus diinum ke mana? Itu. Egi seduh sorangan. Ya Pak, Bapak. Egi jadi sorangan. Nah. Deket. Mana? Mati banget. Ya, deket. Ari cek kata kamu kan tadi kamu pernah minum ciu, Iya. ya kan? 2 Terus kali. 2 kali pernah mabok autan. Iya. Ya kan? Terus dibere ku si ajat gelas ke mana? Nih, minum ge. Kumana tadi inum Arisa mabokna iraha. Kalau si Apin di Nambok aja lah. Heeh. Ya yang rokok terus ya. Terus? Kayak gitu. Terus? Abis bere di Paleman kayak dikit Terus di rokok. Untuk di balangkeut Pak. Oh di Aya autana ku sia diinum teh. Ente. Jadi mana mah mabok ciu jeung mabok autan jeung batuk ku rokok, tapi ciuna teh diinum, autana teh dilegleg, rokona teh diudud. Oh, ini picut. Aisyah mabok kunaon? Mabok emang kenaon celeng.